tubahaye mwaramutse mwatubwira amazina yanyu hanyuma mukatubwira ndetse na hano twatembereye ko bahita kuri uyu musozi. Mwaramutse hano hamagara nane asohoka shefu. Hano bahita kuri Gishigo, niko bahita. Amazina yacu jewe nitwa Amos Muhoza Hakizimana, data ni mudandaza w'abahiga babahinga. Aha ngaha niho ntuye, nuko niko nitwa. Kunda kuvuga imvaho ko nanjye nari mvukire kwa Buhiga. Ese amazina mwayitaga gute kugira ngo mwite amazina y'inka mwarabyigaga? Bo ni ibintu nyine bizabiza gendera kuri ndinya. Iyo yari occupation kera, nta yindi occupation abantu bari bafite, no tukumva basaza bariko barabivuga, namwe bikaba ngombwa yuko namwe mushiga kuko ni kako kazi kari gahari. Nukuvuga ngo ni buri gitondo umwana agomba kubona amata arenze umunsi obezwe nimba yo narara so kuvuga ngo amata y'umuntu mukuru n'ay'abana gusa. Ubu ni ukuvuga ko hari abandi bantu benda bashobora kuba bafite inka ariko badatije abo baturanye, wenda umuntu wagiye asigara n'inka ntatiza abantu, mufite ubutumwa mushobora kumubwira mwebwe kuri ibi mwakoze? Tuzadutinya kubivuga kuja kwinjira nko masahane yundi. Hari abenshi yumva iwe ko agomba kudandaza kandi amata afite ifaranga, iwe yumva ko agomba kudandaza. Hari kabamwe tuzi ariko tutashatse kuvuga amazina, agurisha amata ko kumeza ngahe akabaciye indi akagenda akagura indi nkiyaka kayizana ikabyara agakomeza. Urumva ubwo n'ubucuruzi tw'abaro. Ibi biraro tuno duke twasigaye kuzapfuye nizagiye zinyagwa, noneho nzubakira ibi biraro. Ibi biraro ni ukuvuga ngo buri nka yose ikamwe igomba kwinjira indani. Iki ni ikiraro kimwe kijamo inka zitanu, kiraramo inka zitanu. Iki ni ikiraro c'inyana, ico kiba gisasiye kiba kiri mu icarire. Ico ni ikiraro c'inyana. Kinanone ni ikindi kiraro nyina zawutera hano agaheza izo nka kugira ngo ntahandi yakira amasuhuriro yo kujana inka kure, ariko ubwo bwatsi nyine bukamufasha. Turasaba ko mwamufasha mukamufasha nyine kugira ngo azabone umunyu wo kuzuhira n'imiti. Ino haba hagoye ntaho bagishakira, ariko turasaba ngo muzamumufashe kugira ngo n'abandi bari inyuma yacu azabafashe. Murakoze. Naje amazina yanje banyita Mpoza, naturutse mu Bikuba
duhungira hano ku Igishigo. Tumaze kuhashika ntanka tukigira, tuhashika nta kintu tukigira. Tumaze kuhashika turabyara, tumare kubyara dutekereza guha abana igikoma. Biratugora, umwana umuntu akubise hasi ngo bamuhe igikoma ni ikibazo naco, ariko tubona umugira neza uno pasiteri aduheza amata y'abana. Amaze kuduheza amata y'abana, abana barakira, abana baramwa. Ubu nyine abana barakomeye kubera ayo mata yaduhaye. Abana ntabwo bigeze bagwara bwake, aradutabara, ni ukuri atugirira neza, turamushimiye cyane. None turasaba abagira neza aho mutuye ngo mufashe uyu pasiteri, kuko natwe yadufashije, namwe mumufashe. Dore ubu nyine nta hantu ho gusuhurira, mumufashe, mumugirire neza nyine nawe azoza abona icyo avurisha.